kolonijalna vlast nad Korejom, ali je poluostrvo ubrzo podeljeno duž 38. paralele na sovjetsku i američku zonu. 8 decenija kasnije, Severna i Južna Koreja i dalje su tehnički u ratu. Pjongjang je uoči velikih američko-južnokorejskih vežbi ponovo lansirao balističku raketu i najavio jačanje nuklearnog odvraćanja. Južna Koreja zvanično ostaje posvećena denuklearizaciji, ali se u njenoj javnosti i politici sve glasnije raspravlja o sopstvenom nuklearnom kapacitetu. Pa da li Korejsko poluostrvo ulazi u novu i opasniju trku u naoružanju? Gosti večeras televizije Vesti jesu Vuk Mentović, politički analitičar i predsjednik Slovenske nacionalne stranke Zmago Jelinčić, koji nam se javlja putem Vibera iz Ljubljane. Gospodo, dobroveče, hvala što ste izdvojili vreme. Dobroveče i hvala na pozivu. Evo da započnemo razgovor ovde u studiju. Vuče, kako je 1945. godine počela podela Korejskog poluostrva? Pa ajde ovako da krenemo od tih istorijskih činjenica i onda ćemo doći do zaključka da je od 45. Korejsko ostrvo apsolutno podeljeno i da, iako su oni apsolutno isti narod, da su zbog tih političkih dešavanja u tom trenutku i geopolitičke u stvari situacije i kapitulacijom, da kažemo, kolonijalne vlasti Japana, da su se jednostavno i podelili na dve države, južnu i na severnu. Međutim, ta granica je bila samo privremena i to su bile upravo te linije koje ste i u uvodnoj rečenici rekli, te crvene linije. Međutim, 48. zvanično postaju dve države i 50. ulaze u sukob. Taj sukob je trajao 3 godine, taj Korejski rat, i 53. se Korejski rat završio samo primirjem. Nikada mi od 53. do dana današnjeg nismo dobili na tom poluostrvu neki trajni mir, zato što nikada nije ni moglo da se dogovori nisu mogle da se dogovore neke činjenice i neke istorijske stvari koje će i u budućnosti značiti i koje će prihvatiti i jedna i druga strana. Međutim, ta podela koja je apsolutno u početku bila je privremena zbog podele odgovornosti Sovjeta i Amerikanaca, ali eto, završila se i formiranjem na neki način dve države koje u bukvalnom smislu čine isti narod i generalno pre samog Drugog svjetskog rata apsolutno su bili isti narod i danas su oni isti narod, samo što su danas dve vlasti, što je danas jedna vlast bliža, da kažemo, Rusiji, druga je bliža Americi, što je Seul danas kao glavni grad Južne Koreje apsolutno jedan tehnološki savremeni modern grad. Južna Koreja je danas jedna tehnološki izuzetno napredna država i po nekim procenama, čak i pošto je danas u današnjem veku internet apsolutno neophodan, da oni imaju najbrži internet na svetu. To nam govori da jednostavno oni žive u bukvalno 21. veku i sve što rade kako bi išli u korak sa svetom, dok ova druga strana, severnokorejska, apsolutno zbog tih, da kažemo, i bojevih nuklearnih glava, oni imaju oko 60 bojevih nuklearnih glava, predstavljaju opasnost za Korejsko poluostrvo, ali generalno predstavljaju opasnost i za sve, zato što je to ozbiljan broj, da kažemo, naoružanja u tom nuklearnom arsenalu koji posjeduju i znamo kakva je vlast apsolutno u Severnoj Koreji, znamo Kim Jong-un da je bukvalno dinastijski postavljen tu gde jeste i da njegova porodica tu već dugo obavlja vlast i da je jednostavno ta država izuzetno militarizovana i da ta država apsolutno najviše što radi ulaže u vojsku i ulaže u taj neki, da kažemo, ako se nekada u budućnosti bude desio neki sukob da mogu da se odbrane. Ali treba naglasiti da Severna Koreja apsolutno je i danas onakva kakva jeste upravo zbog tog nuklearnog naoružanja, zato što ne želi niko niti da ima neke, da kažemo, i probleme sa njima, niti da tu vlast pokušaju na nekim, ko zna kakav način, možda čak i da promene, da utiču neke spoljne sile. Ona je izuzetno zatvorena država i apsolutno narod u Severnoj Koreji, sve ono što prati u medijima njihovim i sve ono što znaju ono što im ta vlast i njihov predsjednik nametne, a to nekada nije baš onako istinito kao što se predstavlja u svetu. I eto, jedna zanimljiva situacija
oni su skoro, i to je stvarno istina, nije nikakva internet kampanja ili nešto drugo ili neka fake informacija, oni su skoro, kada je bilo svetsko prvenstvo, opet osvojili svetsko prvenstvo. Yes. Oni su pratili, to rade na svake 4 godine, inače prate na njihovim trgovima neke utakmice, verovatno nekom veštačkom inteligencijom ili kako god napravljene, i njihova vlast njih ubedi da su oni osvojili to svetsko prvenstvo, iako nisu godinama učestvovali na njemu, ali narod mora da veruje tamo o tome što se tamo plasira. Da. Imate i onu zanimljivost da imaju 2-3 frizure na koje mogu muškarci da se šišaju, tako da to sve govori kako je tamo stanje, i poređenje između Severne i Južne Koreje vam je stvarno, da kažem, u tom demokratskom smislu i u tehnološkom napretku nebo i zemlja. I imamo mi još tu dosta činjenica, ali... To ćemo u nastavku. Imamo dovoljno vremena za sve da uključimo u razgovor i gospodina Jelinčića. Gospodine Jelinčiću, zašto je granica uspostavljena upravo duž 38. paralele? Pa na 38. paraleli Korejsko ostrvstvo je podeljeno. Korejski rat se formalno nije završio nikakvim mirovnim sporazumom, već je bilo to primirje. Znači, ovo primirje je ovako labavo. Ponekad je opasno, ponekad se sve smiri, sa vremena na vreme jedna ili druga strana pravi neke eskalacije, neke da drma suprotnu stranu, ali ja mislim da i jedni i drugi pomalo teže ka tome da se sklopi neki ugovor, jer ja se ne slažem sa tim da je Severna Koreja daleko od neke industrijske napretka. Severna Koreja je napravila strašno jake korake i gradovi, Pjongjang je jako sličan po strukturi građevina kao i Šangaj. Nema velike razlike. Ovo što se govori na zapadu, kao da ljudi da muškarci treba da se šišaju samo na taj način, to je bilo nekad. Nema više toga. To je isto kao za vreme socijalističke Jugoslavije se govorilo da mi nemamo šta da jedemo, da skoro umrećemo od gladi i tako dalje, da nemamo ni električne struje i tako dalje. A to je sad isto neka zapadni rat sa nekim informacijama koje ne stoje. Ja mislim da bi jako dobro bilo da se neke od ovih zapadnih zemalja, da se neki CNN ili tako nešto da ide pa da se prošeta tamo. Korejci bi mu otvorili vrata i dozvolili da pokažu kako što je država u stvari ima vojna komanda, jasno da komanda treba da bude. Pogledajte Evropsku uniju koja nema nikakve komande šta se sve događa u Evropskoj uniji, raspada se, truje i sebe i okolinu. Znači, Severna Koreja i na tehnološkom području je izuzetno jaka. Naprimjer, ne može neko da napravi takvu raketu kao što su sad napravili. Sad je ova raketa išla 700 km, pa verovatno imaju i rakete koje idu i dulje, znači Amerika se plaši toga. Da napraviš tako nešto treba da si napredan. I ne može se reći da ako ima toliko atomskih bojevih glava, pa nisu to napravili neki zemljoradniki u ono vreme kad nisu sadili krumpir ili tako dalje. Znači, nekako se gura na stranu ova Severna Koreja i pored toga ne smemo zaboraviti da je Severna Koreja u izuzetno dobrim odnosima sa Ruskom federacijom, znači i sa Belorusijom, pa i sa Kinom. To je sad neki jaki bedem i koji stoji i u kontaktu sa Iranom. Znači, to nije tako da se zaboravlja i da se gurne na stranu. Pogotovo zbog toga jer Rusija je stvorila ovaj BRICS u kome je ogroman broj zemalja i posljedično u tom BRICS-u u stvari surađuje i Severna Koreja. Znači, ne smemo da gurnemo sve na stranu, treba je malo potražiti i druge izbore informacije, ne samo ove zapadne. Ja znam kako je to i u Sloveniji isto se govori kako je Severna Koreja, ne mogu ljudi da jedu, ne smiju da idu tamo vamo. To nije više istina, to već dugo nije više istina.
I ja verovatno ću ići uskoro u Severnu Koreju da stvarno vidim kako je tamo, pa ćemo onda razgovarati, napravit ću neke snimke, filmove, ne znam šta, pa da se vidi. Ako će mi neko dozvoliti u Sloveniji ili u zapadnoj Evropi da te filmove ili fotografije uopšte pokažem. Jer cenzura istine je u zapadnom svetu strašna. Nema nigde i nikad nije bilo takve cenzure kao što je sada u Evropi, u zapadnoj Evropi, u Evropskoj uniji. Nije bilo takve cenzure nikada u nekadašnjoj Jugoslaviji. Nije bilo takve cenzure čak ni za vreme nacističke Nemačke. Sad je strašno. Naprimer, sad je Evropska unija usvojila kao neki skoro zakon po kome će svako koji pušta neke snimke silovanja u Ceuti ili što rade ovi migranti kad pale kuće i tako dalje, da će biti kažnjen. Hej, izvinite, je li to istina? Je li to pravo? Je li to slobodna reč ili nije? Znači, ne možemo tako jednostavno Severnu Koreju gurnuti na stranu. Severna Koreja je zemlja u usponu. Južna Koreja je dostigla određeni stepen, ali najviše zbog Amerikanaca i zbog pomoći Japana, ali Severna Koreja isto ima pomoć moćnih sila. Jasno, ali svakako ukoliko budete putovali u Severnu Koreju, mi ćemo ovde rado da sačekamo i da čujemo vaše utiske, da nam prenesete i dostavite potencijalno ako uspete da napravite fotografije i video snimke. Vuče, zašto Korejski rat nikada nije formalno završen mirovnim sporazumom? Pa prvenstveno što postoje razlike između Seula i Pjongjanga, a sa druge strane što i svetske sile apsolutno imaju svoje interese i u jednoj i u drugoj. I opet složit ću se sa tim da je Severna Koreja bliža Iranu, bliža Rusiji, apsolutno tom, da kažemo, nekom istočnom bloku, Južna Koreja je bliža zapadnom i tu se prepliću i ti svetski interesi, a sa druge strane, ako pričamo o tehnološkom napretku, pa vi imate i u Iranu dron koji je jedan od najmoćnijih dronova u ovom trenutku na planeti, Šahed se zove i to je oko $50.000, ali to ne znači da su oni toliko napredni u tehnološkom smislu, tako da u vojnom i tekako jesu i niko ni ne osporava ni za Severnu Koreju, apsolutno da oni imaju i nuklearno naoružanje i da su jedan možda čak i odvraćajući sistem, da ih neko ne može napasti tek tako lako i da ih neko na bilo koji način drugi ne može ugroziti, ali daleko su iza Južne Koreje što se stope demokratije tiče i apsolutno ono što možemo da vidimo u Južnoj Koreji jeste sarađuju oni sa Amerikancima, apsolutno, i sve ono što imaju danas u tom tehnološkom smislu imaju između ostalog i zbog same Amerike, zato što im je Amerika u svemu tome i pomogla. Ali vidjet ćemo kako će oni u budućnosti, pošto videli smo da je predsednik Južne Koreje zainteresovan za neki oblik možda čak i trajnog mira. Videli smo da oni u ovom trenutku ne razmišljaju o sopstvenom nuklearnom naoružanju, već ono što smo i na početku emisije pričali oko tih nekih nuklearnih sila. Južna Koreja proizvodi podmornice na nuklearni pogon, kada bi u budućnosti možda nekada došlo do nekog sukoba, da mogu da i na neki način da imaju tu neku izvidnicu pod vodom i da prate šta se dešava u vodama Severne Koreje, i to im je taj, da kažemo, jedan odbrambeni sistem koji nije klasična proizvodnja nuklearnog naoružanja i nuklearne bombe, zato što znamo da i kod njih njihovi zvaničnici, njihovi političari, ali čak i njihovi zakoni su tu dosta i rigorozniji od same Severne Koreje i njima u ovom trenutku nije baš od nacionalnog interesa niti da pokrenu neku proizvodnju, zato što imaju dobru saradnju sa Amerikom i zato što znaju ako bi sutra došlo do nekog i sukoba, mada opet kažem, ne verujem da može da dođe do direktnog sukoba, pogotovo ne nuklearnog, sigurno bi imali podršku, da kažemo, tog nekog zapadnog dela sveta. A ako pogledamo, Južna Koreja je u tom smislu i na tom vojnom planu izuzetno dosta napredovala i apsolutno napreduje i Severna Koreja, ali Severna Koreja vam samo ulaže u vojnu industriju i
eto, radujem se ja tim slikama iz Pyongyanga i da vidimo kako je trenutno stanje tamo, apsolutno, zato što znamo, otprilike tu možemo da napravimo paralelu između Pyongyanga i Teherana, ne po ekonomskom razvoju, ne po tehnološkom, nego po tome... Po vojnom, da, ali i po onome šta u javnost može da izađe od informacija i ne bi se ja samo složio da je tu zapadni deo sveta i Evropa, da su pod nekom cenzurom medija. Vi tu apsolutno imate, pogledajte sukob na Bliskom istoku iz Irana, informacije koje dobijamo samo ako neko slučajno nešto objavi putem društvenih mreža. Tu ne možemo da znamo ništa šta se dešava na samim ulicama Teherana, da li tu i dalje postoje oni sukobi i one demonstracije oko ekonomskih mera i oko ekonomske, da kažemo, stabilnosti, to jest nestabilnosti u samoj državi, tako da to su vam države koje de facto jesu zatvorene za svetske medije i pitanje je da, kao što je kolega rekao, da kada bi CNN, BBC ili bilo ko od tako nekih velikih renomiranih medijskih kuća kada bi kročio, u stvari da li bi uopšte mogao da kroči u Severnu Koreju, ali kada bi kročio, pitanje šta bi tu smeo da snimi, znamo i kako kada pogledate turističke ponude agencija koje nude put u sam Pyongyang, tu su rigorozne provere i vi ne možete da idete bez turističkog vodiča u određena mesta, tako da lepo je to proveriti i videti uživo da li je to sve tako, ali po informacijama koje imamo i koje smo mogli da vidimo, to je zaista apsolutno tako. Gospodine Jelinčiću, koliko je današnja granica između dve Koreje zaista opasna? Pa, teško je reći koliko je velika opasnost tamo, jer, na primjer, sad od 17. do 27. augusta održava se vuči Freedom Shield, znači američko-južnokorejske vojne aktivnosti i velike vojne vežbe. Šta će biti zbog toga na granici, vidjet ćemo, jer sigurno će Severna Koreja slati neke svoje jedinice prema granici da se obezbedi, jer Severna Koreja u stvari ima pravo da se brani. I ova Amerika i Južna Koreja tvrde da su te vežbe koje imaju, da su to odbrambene, ali Severna Koreja ih vidi kao potencijalnu pripremu za napad. I to je moguće, jer kod Amerikanaca nikad se ne zna. Može se desiti da Trump u jednom momentu kaže ajmo napravimo nešto pa da vidimo šta će biti. I zato treba da imamo iste standarde i za jedne i za druge. I treba da pomno pratimo šta se dešava i u Južnoj Koreji. Ako Amerika, Južna Koreja i Japan u stvari imaju pravo za jačanje svoje vojne kapacitete, onda ne možemo Severnoj Koreji, ne možemo osporavati pravo da se brani i da razvija sposobnost odvraćanja. Jer to je obična stvar, svaka zemlja ima pravo. Zamislimo da najveći protivnik neke evropske države redovno održava ogromne vojne vežbe nekoliko desetina kilometara od njene granice. Pa šta bi očekivali? Da ona država samo mirno to posmatra? Ne, neće, nego će napraviti neke poteze pa da vidimo. I zato ne možemo svaki severnokorejski raketni test automatsko nazivati provokacijom, dok su sve vojne aktivnosti druge strane navodno samo odbrana. To se kaže, postoji akcija i postoji reakcija. Vuče, šta Pyongyang tačno želi da pokaže novim lansiranjem balističke rakete i može li Severna Koreja pouzdano da pogodi ciljeve na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država? Pa pitanje je da li imaju sisteme za navođenje toliko razrađene, ali pošto oni izuzetno ulažu u vojsku, apsolutno, njima je vojska jaka i to ne može niko da ospori tu činjenicu. Sa druge strane, ovo lansiranje balističkih raketa imali smo u poslednjih 7 dana 2, a u poslednjih, ako se ne varam, mesec dana čak 11. To nam govori, mislim, to je Pyongyang predstavio kao probu, kao neku vojnu vežbu, ali se to baš podudara sa onom vojnom vežbom koju će upravo u Južnoj Koreji imati Južnokoreanci, uključujući i Ameriku. Tako da sigurno se tu proračunato radi i sa jedne i sa druge strane i ne zvecka se tu oružjem, nego tu, naravno, ja opet kažem, verujem da nikada neće doći do nekog nuklearnog udara, jer nemaju interese ni jedni ni drugi, to sigurno, a sa druge strane znaju i kada bi Pyongyang napao, na primer, da kažemo u nekom
imaginarnom svetu, kada bi napao nuklearnim naoružanjem, sigurno bi takav odbrambeni udarac dobili isti kakav su i proizveli i to bi onda otišlo sve u nedogled i sigurno bi onda to bilo usmereno i na samu vlast u Pjongjangu i ko zna šta bi se tu do kraja i sve uradilo. Tako da mislim da do toga nema šanse da dođe, ali jedna pogrešna reakcija u ovim, da kažemo, izazovnim trenucima, pogotovo što se sad u severnom delu, u južnom delu organizuje ova vojna vežba sa Amerikom, a Severna Koreja sad baš testira te balističke rakete koje imaju domete i preko 700 km, apsolutno jesu dokaz da ih, to su vam ona takozvana diplomatska ili ti vojna obaveštenja, pratimo vas, znamo šta radite, mi ovo testiramo čisto da vidimo kako ćete vi odreagovati. A da li se i tu odvija neki, pa ne možemo reći rat, ali tihi rat između ponovo Amerike i Rusije, s obzirom da je Rusija saveznik Severne Koreje i razvijaju taj balistički program, ovamo Južna Koreja i Amerika sa druge strane imaju te zajedničke vežbe, ponovo imamo iste aktere. I sve što vam se dešava u svetu, dešava vam se kada malo pogledamo i kada proučimo istoriju, dešava vam se između sukoba Rusije i Amerike, da se napravi ta vaga, da se vidi ko će biti moćniji u svim segmentima države i ko će imati neku vlast na planeti i ko će se pitati za većinu stvari koje se tiču svih ostalih država sveta. A ne treba tu isključiti i Kinu. Kina je sad u ovom trenutku najbliža njima i Kini nije u interesu da postoji da postoji korejski sukob, već bi one, ja verujem, u budućnosti insistirale na tome da se dođe do nekog trajnog mira, ali znate kako, za trajni mir vam treba i saglasnosti jedne i druge strane, a vidimo da 8 decenija već postoji od privremene linije koja je došla usled kapitulacije Japana do razgraničenja, čisto zbog nekih, da kažemo, možda čak i administrativnih podela između Sovjeta i Amerike, kao što sam rekao na početku emisije, mi 8 decenija kasnije imamo dve države. Tako da taj sukob na Korejskom poluostrvu sigurno neće biti završen ako se i jedna i druga strana ne dogovore da postoje neki ustupci sa jedne i sa druge strane. Međutim, opet ja naglašavam to da je i tamo najveća žal da neko izgubi svoje živote upravo jer im to isti narod i to udara narod na narod i to nikada, nijedan rat naravno nije dobar, ali ne pogotovo neki rat koji dovodi do smanjenja u svojoj civilizaciji u svom narodu između možda čak i familije. Ja verujem duboko da, pošto je to tako podeljena država, da i sa jedne i sa druge strane su neki čak i u rodbinskim odnosima i to je sasvim normalno i to je tako i bilo, ali verujem da je to politika podelila i da od 45. apsolutno postoje oni koji podržavaju upravo što ste rekli i Rusiju i Severnu Koreju, a drugi koji podržavaju Ameriku i Južnu Koreju i to će nažalost tako biti do nekog trenutka dok se ne dogovore da i jedna i druga država mogu da krenu napred i da naprave taj trajni mir oko kojih će se složiti. Kratka pauza, idemo na reklame, vraćamo se poštovani gledaoci za nekoliko minuta analizi. Nastavljamo razgovor. Vuk Mentović i gospodin Zmago Jelinčić naši su sagovornici. Gospodine Jelinčiću, koliko vojna saradnja Severne Koreje i Rusije ubrzava raketni program Pjongjanga i da li Rusija Severnoj Koreji daje tehnologiju u zamenu za oružje i municiju? Šta mislite? Pa vidite, godine 2024. Rusija i Severna Koreja su potpisale ugovor o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu. On uključuje i klauzulu o međusobnoj vojnoj pomoći u slučaju oružanog napada, pa i o saradnji u oblasti nauke i tehnologije. To je i uključujući svemir, nuklearnu energiju i tako dalje, i informatiku. U praksi je Severna Koreja u Rusiji izručivala municiju, kako ne, balističke rakete i, kako kaže neke obavještajne službe zapadne, i osoblje. Rusija je za uzvrat obezbeđivala sirovine, energente i tehničko znanje koje može ubrzati ove sve severnokorejske programe. I što se tiče obavještajnih sposobnosti, Kina ima jedan od najrazvijenijih obavještajnih aparata na svijetu, posebno u oblasti cyber bezbednosti i prikupljanja podataka iz globalnog tehnološkog snabdevanja.
Kineski proizvođači nadzornih kamera i komponenta imaju veliki udjel u svjetskom tržištu i zanimljivo je da su u augustu 2026. godine britanski mediji izvestili da su kamere na dronovima K3 Scout koje koristi britanska kraljevska mornarica slale podatke, heartbeat kako se kažu, signale na kineske IP adrese. I Britanci su to kasnije uklonili, ali Kina također posjeduje specijalizovane brodove za elektronsko i signalno prikupljanje podataka. To su, mislim da klasa tipa 815 Dongyao, pa i veće platforme poput Liaowang E1 i koje su namijenjene praćenju raketa i satelita. I ti brodovi redovno se javljaju tamo gdje su neke vojne vježbe drugih država. Pa budite sigurni da će biti ovi brodovi u blizinu i sada kad ima Amerika ove vježbe sa Južnom Korejom. Znači i Kina i Sjeverna Koreja su saveznici. Imaju ugovor o prijateljstvu, o saradnji, o pomoći još iz 1961. godine koji nije raskinut, on još uvijek važi. I jasno je da su strateško usklađivanje i razmjena informacija među saveznicima to je logika. Iako detalji o tim stvarima nisu javno dokumentirani, ni oni koji su u vezi Rusije i Sjeverne Koreje. Znači, Južna Koreja razvija sve sisteme, napredne sisteme u bliskoj saradnji sa Amerikom, međutim, tvrdnja da Sjeverna Koreja nije tehnološki razvijanja, to ne stoji sa obzirom na njezine dokazane napretke u oblasti balističkih raketa, pa nuklearnih proba i sve tesnije saradnje sa Rusijom, pa kao i ove dugogodišnjeg prijateljstva i savezništva sa Kinom. Vuče, može li Seul da veruje američkom nuklearnom kišobranu i šta bi južnokorejska atomska bomba zaista značila za Japan? Pa znate kako, da li može da veruje ako su saveznici, vrlo verovatno da, ali sa druge strane, naravno, tu bi najveću štetu osjetila upravo Južna Koreja, jer videli ste, setite se i onog sukoba, opet ću napraviti paralelu, zato što vam je to sve usko povezano oko interesa, setite se i Bliskog istoka i setite se samog Irana i Izraela. Izrael ima jedan od najsavremenijih, da kažemo, odbrambenih PVO sistema i tu taj PVO sistem koji je do skoro važio da je neprobojan, kada doleti ogroman broj dronova i raketa, nešto mora da prođe i ne zaustave sve te rakete koje se ispale iz tog PVO sistema. Tako da, a da ne pričamo kolika je cena ispaliti jednu raketu iz PVO sistema da bi uništila jedan dron od 50.000 evra, morate da upotrebite raketu od 1.000.000 evra. Tako da sigurno se sa te ekonomske strane ne isplati, a sa druge strane i da imate tu sigurnost od strane Amerike, sigurno bi nešto se u nekom trenutku desilo Južnoj Koreji, zato što apsolutno Severna Koreja ulaže u vojno naoružanje i to nikada niko nije ni osporio. Ali opet kažem, tu bi i Kina, pošto je Kina njima najbliža, tu bi Kina odigrala jednu ključnu ulogu upravo da spreči da dođe do tog sukoba, iako je istina da oni, da kažem, sarađuju sa Severnom Korejom, ali oni prvenstveno gledaju svoj interes kao jedna normalna država, normalno da tehnološki napredna i jedna ekonomski ozbiljno jaka država u samom vrhu sa Amerikom, normalno je da će da gledaju da im bude mir u svojim granicama i granicama izvan blizu njihove države kako bi mogli da nastave svoj rast i verujem da u budućnosti sigurno ne bi moglo da dođe niti do nuklearnih udara, a kada bi Južna Koreja možda čak promenila zakone i kada bi pokušala da proizvede atomsku bombu, verujem da bi im to pomogli upravo i Amerikanci, ali je pitanje koliko i Južna Koreja želi to da uradi, jer opet, kao što sam rekao, ovo sada što se spominje oko nuklearnog naoružanja upravo nema veze sa klasičnom nuklearnom
nuklearnom bombom, već upravo sa tim podmornicama na nuklearni pogon, što nije baš isto. I u ovom trenutku više će, po onim izjavama što smo čuli od predsjednika Južne Koreje, više se gleda da se napravi neki sporazum sa Severnom Korejom i da se onaj mir koji je, da kažemo, i potpisan 53. nakon Korejskog rata, nakon Korejskog sukoba, da proba na neki način da se oživi taj da kažemo, mirovni sporazum i da se obogati sa još neke 2-3 stavke. Međutim, opet kažem, za sve to su potrebne obe strane i za sve to je potrebno vreme da prođe i taj kontinuitet sa strane jedne i druge da će ispoštovati sve ono i čvrste garancije, apsolutno. A čvrste garancije u tom trenutku... A ko bi u ovom slučaju bio garant? Odnosno, ko bi možda bio i posrednik kao garant da će obe strane ispoštovati dogovore, s obzirom da imamo potpuno sukobljene strane? Meni u ovom sigurno ne bi tu mogle da budu ni Amerika ni Rusija, upravo zbog toga što su jedni bliski jednom. A ni Japan ni Kina? Meni tu više deluje da bi Kina možda odigrala neku ključnu ulogu i da bi se, da kažemo, aktivnije uključila u sve to, upravo zato što, da kažemo, žargonski u njihovom dvorištu se to sve odigrava i izuzetno je zapaljiva situacija i svaki nepromišljen korak može da dovede do nekog velikog sukoba, a upravo Kina, zato što je njima blizu, može da odreaguje i da to sve spreči. Naravno, Kina bi kroz svoje diplomatske odnose uticala i na neki način na Ameriku i na Rusiju i sigurno bi tu moglo u budućnosti da, kada bi izbio neki sukob, da se vrlo brzo smiri. Ali opet kažem, to bi sve ispadalo po tome što možemo da vidimo na nekom varničenju, na nekoj zapaljivoj retorici i na ovome što sada imate iz Pyongyanga lansiranje tih balističkih raketa, s druge strane imate tu vojnu vežbu sa Amerikancima i naravno jedna i druga strana gledaju to kao neki možda potencijalni rat ili možda čak neki potencijalni sukob ili neku provokaciju ili sa jedne ili sa druge strane, ali verujem da će se sve završiti u tome, na vidu tog provokacije, zato što jedan ishitren korak u toj provokaciji može upravo da dovede do nekih situacija koje bi apsolutno bile možda čak i gore nego ono što imamo na Bliskom istoku ili Ukrajini. Gospodine Jelinčiću, kada govorimo o potencijalnoj južnokorejskoj atomskoj bombi, da li bi tada i Japan počeo da razmatra sopstveno nuklearno oružje? Japanci već neko vreme razmišljaju u tom pravcu. Najprije njima je bilo zabranjeno formiranje jakih vojnih sila, ali oni su to usvojili u zakonu da to mogu da rade, makar je to protiv dokumenta Ujedinjenih nacija. Oni su to napravili i Japanci razmišljaju samo za sebe, njih ne interesira niko drugi. I Japanci bi, makar su dobili po glavi sa dve atomske bombe, oni su to zaboravili, čak na njihovim. Ne govori se više u Japanu o tome da je treba da ne sme biti više atomskog rata i tako dalje. Tako da Japanci bi mogli da idu u tom pravcu. Makar ja ne verujem da bi moglo doći do nekog nuklearnog rata, sem ako ga neko sa svojim ponašanjem ne izazove. Ali ja mislim da nijedan racionalni lider ne želi nuklearni rat jer zna da u takvom sukobu teško da ima pobjednika. Verovatno ni nema pobjednika, ali barem teško. Ali najveća opasnost je eskalacija, kad jedna strana izvede neku vojnu vežbu, pa druga odgovori raketom, pa prva pošalje dodatno naoružanje, pa druga promeni svoju vojnu doktrinu i tako idu dok se testiraju ove crvene linije. Zato je moj stav jasan. Zapad mora prestati da testira živce velikih nuklearnih sila. To važi za Rusku federaciju, Kinu i Severnu Koreju. Jer sa nuklearnim oružjem ne igra se poker. Zato ja ću reći hvala Bogu, makar to na zapadu nije zgodno. Ja kažem hvala Bogu što imamo Vladimira Putina koji razume šta znači nuklearni rat. Ima sve u rukama, a zna da ne bi to napravila. Jer Rusija je više puta ponovila princip da nuklearni rat ne može biti dobijan i zato ne smije biti vođen. Pa ako znamo da neka država posjeduje ogroman nuklearni arsenal, onda nije odgovorna politika provjeravati gdje se tačno nalazi crvena linija. Odgovorna politika je smanjivanje napetosti.
Pogotovo jer sad znamo svijet nije više unipolaran. Moramo razumjeti da svijet kakav je bio 1991. godine više ne postoji, u stvari je nestao. Danas se pravi multipolarni svijet i to je nešto sasvim drugo. I tu velike sile, makar kad se skupe u neka društva i društvanca, nemaju više tu snagu, jer svaka zemlja sve više postaje samostalna, nezavisna i suverena. A šta vi mislite, kakvu ulogu Kina ima u sprečavanju sukoba i da li bi ona u slučaju da obe strane nastoje da održe mirno rešenje i da poštuju te odredbe, da li bi Kina mogla biti garant? Pa ja sam 100%. Verovatno je Kina ona koja bi igrala najbitniju ulogu. Makar bi ja znam, jer u Rusiji, u Ruskoj federaciji i u krugu Ruske federacije su mnogo pametniji ljudi nego što su u Americi ili u zapadnoj Evropi. Jer kad vidimo Ukrajinu, ko gura rat u Ukrajini? Zapadna Evropa i Amerika. Ko gura rat na Bliskom istoku? Amerika. I ko hoće u Pacifičkom regionu da preuzme glavnu ulogu? Amerika. Znači, Ameriki nije da se veruje. Nemaš verujeti jer Amerikanci promene za čas mišljenje u vezi toga gdje je novac. Ako će osjetiti da je novac na nekoj drugoj strani, oni će preskočiti. I zna se da Amerikanci sopstvene prijatelje prije ili kasnije izdaju i uglavnom ih skinu sa zemljinog lica. Pogledajmo Sadama, pogledajmo Bin Ladena, pogledajmo još mnogo tih je bilo. Znači, Kina bi mogla da vodi ovu igru, a uz pametne glave iz Ruske federacije. Vuče, da li više raste opasnost od namernog rata ili je veći rizik od greške i pogrešne procene? Apsolutno veći rizik od greške i pogrešne procene, upravo zbog svih ovih dešavanja koje imamo u ovom mesecu i sa jedne i sa druge strane nepromišljen potez može da dovede do velikog sukoba, ali tu treba naglasiti nuklearne bombe, to jest atomske bombe iz vremena kada su bačene na Hirošimu i Nagasaki, ove danas apsolutno nisu iste i danas imate daleko naprednije i danas imate i one takozvane taktičke koje gde padnu samo taj deo unište, ali pošto su Severna i Južna Koreja jedno, sigurno bi upotrebom nekada, ako bi do toga i došlo, osjetili jedni i drugi, gde god da ta nuklearna bomba udari, verovatno bi ova druga strana osjetila. Tako da, upravo sam zato siguran da do tog nuklearnog udara ne može da dođe ni sa jedne ni sa druge strane, ali tu stvarno ključnu ulogu u tome svemu može da odigra Kina i opet do celog sukoba u budućnosti može da dođe ako neko nepromišljenim potezom nešto uradi i ako ne shvati da, eto, na primer, ispaljivanjem rakete koja može da ide do 700 km iz Pjongjanga, Južna Koreja da Seul da shvati da je to možda čak upereno ka njima ili da možda vidite i sami kako su i oni dronovi koji su išli, koji su bili na ratištu u Ukrajini, da su završavali u Rumuniji, u Bugarskoj, ako se ne varam. Tako da svo to oružje, nažalost, i ta vojna oprema može nekom greškom u navođenju da završi negde gde ne treba. I upravo je ta greška ona koja može sutra da izazove neki ozbiljni incident i neka greška koja može da odvede u sunovrat sve što su ikada potpisali. Ali opet treba naglasiti to da tamo stvarno ne postoji taj trajni mir i da oni se drže na tom primirju dosta dugo i taj primir je, zato mi u svim ovim mogućim ratovima koje vidimo i Izrael koje u kakvom je položaju sada trenutno, ni njima apsolutno to ne odgovara tamo, niti Rusiji i Ukrajini odgovara primirje na tom frontu. Znači svi žele da pokušaju da dobiju neki trajan mir, ali sa što manje posledica po sebe, sa što manje da kažemo ustupaka koje moraju da daju, a to je u današnje vreme gotovo nemoguće i zato ćemo mi iznova imati neka primirja. Ok, naravno na tom Korejskom poluostrvu
primirje traje 8 decenija, ali znate kako, sa jednom ovakvom situacijom koju sam sad naveo, to primirje može preko noći da se promeni ili jedna ili druga strana mogu da napadnu jednu ili drugu stranu i da sve ode tamo gde ne treba, ali opet kažem, Kina ima ozbiljne obaveštajne službe, Amerikanci imaju, Rusi imaju, tako da sve se tu i na taj obaveštajan način radi i jednostavno i pre samih ratova, kao što smo videli na Bliskom istoku, prvo su obaveštajne službe odigrale svoje uloge, prikupljale informacije, a to su izuzetno ozbiljne obaveštajne službe, dolazile su do podataka šta može, kako, zašto, na osnovu tih podataka i pokrenuta i ona operacija na Bliskom istoku, ali na osnovu tih je verovatno pokrenuto i ono sve što se dešava u Ukrajini. Tako da verujem da obaveštajne službe apsolutno rade svoj posao i da će jednostavno videti da li će u nekom trenutku izbiti neki sukob ili će pokušati da ga spreče. Danas je izašla vest da je predsjednik Južne Koreje Lee Jae-myung pozvao Severnu Koreju na dijalog o zvaničnom okončanju Korejskog rata i načinima za zaustavljanje razvoja nuklearnog programa Pjongjanga, obećavši da će raditi na uspostavljanju trajnog mirovnog režima na Korejskom poluostrvu. Gospodine Jelinčiću, da li je moguće obnoviti pregovore o denuklearizaciji? Pa sigurno, to je uvijek moguće. Ako se oni partneri koji imaju to oružje, ako sednu za sto i dogovore se, to je može obnoviti sve. Jer ovaj potez južnokorejskog predsjednika je pametan, izuzetno pametan i kaže na to da neću, da Južni Korejci ne vole rat, ne žele rat sa narodom koji je u stvari isti i podeljen je u dvije države. I ja ne znam, ja mislim da tu bi možda trebala nekako da uskoči ova Europska unija, makar je na izdisaju, jer šta je bitno? Ja smatram da bi Europa dugoročno trebala da pripremi strategiju ekonomskog približavanja Severnoj Koreji. A približavanje Severnoj Koreji se može napraviti na taj način da je Europska unija neki posrednik između Južne Koreje i Severne Koreje. Jer taj posrednik ne može biti ni Amerika, a ne može biti ni Ruska federacija. Jer pogotovo zbog toga jer je tu sve nekako isprepleteno. Jer kad vidimo ko sa kim sedi i ko sa kim se dogovara, vidimo da je šta znam, Amerika ima kontakte sa određenim zemljama koje su sa jedne strane u BRICS-u, a sa druge strane u američkom zagrljaju i tako dalje. Tu treba da se nekako da se nađe ovaj interes, ali šta je tu bitno? Možda je tu i Indija neki činilac koji bi trebao da uskoči, jer svet ne deli se samo na dva tabora, sad je sve nekako, rekao sam već, isprepleteno. Kad pogledamo, Indija surađuje sa Rusijom i Kinom u BRICS-u, a istovremeno sarađuje sa Amerikom, Japanom i Australijom kroz ovaj Kuwait. Onda Indija bi voljela i željela da vodi neku politiku svojih interesa i da se uplete i u neke veće stvari. Sa druge strane vidimo Turska, Pakistan i Egipat. Isto sad su se nekako dogovorili i spojili i kad pogledamo, Turska jeste članica NATO pakta, ali vodi vrlo samostalnu politiku prema Rusiji, Kini i na Bliskom istoku. Onda Pakistan ima bliske odnose sa Kinom, ali surađuje i sa drugim centrima moći. Egipat je član BRICS-a, a istovremeno surađuje sa Amerikom i Europom. Znači, to je sve isprepleteno, tu je ta neka treća geopolitička opcija da države koje ne žele slepo da biraju jednog gospodara, već surađuju sa onim sa kim im je to korisno. I sad opet te zemlje treba da vide sopstvenu korist u prvom redu, a onda i korist za okolinu i za sve države kojih se tiče problematika. Hvala mnogo, gospodine Jelinčiću. Evo, ostalo je svega nekih minut do kraja razgovora da zaključimo. Vuče, kako vidite ulogu Indije, kad je već gospodin Jelinčić pomenuo?
Indija je jedna izuzetno ozbiljna država, na jedan odgovoran način Narendra Modi vodi tu državu i apsolutno sve ono što rade u svom interesu i sarađuju i sa Kinom i sa Amerikom i sa Rusijom i sa svima od kojih mogu da izvuku neku korist, a ne treba zaboraviti da je upravo Indija po broju stanovnika, ako se ne varam, i prevazišla samu Kinu i jednostavno izuzetno su mlada nacija i imaju, iako je tamo stopa siromaštva izuzetno velika, imaju izuzetno bogate gradove i imaju nekoliko gradova koji su izuzetno i tehnološki napredni i to je znak da tamo postoje u indijskom društvu, da postoje i ozbiljni naučnici i ljudi koji žele od te države da naprave u budućnosti neku ozbiljnu svetsku silu i sigurno će to nekada i doći na to mesto, da će Indija apsolutno imati uticaja i da će se prvo to indijsko tržište koje je ogromno, samim tim ekonomski uticaj će biti veći i tamo sa kim bude u budućnosti sarađivala Indija, apsolutno će imati i ozbiljne ekonomske koristi od toga, tako da Indiju vidim, možda ne kao Rusiju, Ameriku, Kinu, ali sigurno u samom vrhu za koju godinu. Svakako mnogi ističu kao četvrtu globalnu silu koja će tek da se iznedri. Hvala mnogo, Vuče, na analizi. Hvala još jednom i gospodinu Jelinčiću. Kratka pauza za reklame, a potom u 21 čas sledi i kraći pregled najvažnijih vesti.